Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinoy lam juga seng Kongres Mawsynram constituency laplat Paidbah ke Almanak ni ke kalender arajar pausan Jo Kyrtong MDC juga seng Kongres na Mawsynram ubabat skemar banyang. Kini ke Almanak kelongkum kedak ke jingpin itho baban panjing gershan Jo New Kyrtong nagi pajang Mawsynram constituency. Nak liang jongi ka parti kongres jong Mawsynram blok kongres komite. Nak liang jonga kumnong yalam jong ka blok kawin nya plat Paidbah menta. Ya kene ka Almanak nem arja alpusan ka kalendar jong kandidat jongi uba bat scam marbanyang hakaji sakilang jongki nongkersan ban kandidat ujongi menge petit Paidbah bamenta ka step ka alpatrik jong Januari arja alpusan bangi lapat Paidbah ya kene kalendar ban nadu menta ka ngihi ngin sepenpoi sapi baro kinong jong Mawsynram konsumsi kinong kersan bak Paidbah baro ban ni ai kubleru ya kandidat jongi badar kana hani por pemerintah bat ni panru eka jikersan lagi Paidbah jong Mawsynram konsi sengobha jit yo babat scam balong MDC nak kan Mawsynram konferensi hakane akan ti wamta kublai sibun.